Dumelang baheso la moetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho SABC2 puong ya matsoho ke tsamaya le Mphoteme empa ha re di thakgole ka dihlooho tsa tsona. Morupeli wa dithuto tsa bodumedi University ya Wits Ngaka Hilton White o tshepa hore kereke ya Anglican e tla mamela ditemoso tsa hae. We welcome the ceasefire agreement, and it is important to us because ultimately the occupation of Palestine is something that will guarantee long-lasting peace. Tumellano ya ho beha dihlomo fatshe pakeng tsa Israel le Hamas e kena tshebetsong mafelong ana beke e leng se ananetsweng ka diatla tse mofuthu ke mokga wa ANC. Tsona re di thakgola semmuso ka ditaba tse re morupelli wa dithuto tsa bodumedi University ya Wits Ngaka Hilton White o qositse kereke ya Anglican ka hore ha ya mamela ditemoso tsa hae ka se seng sa ditho tsa komiti e fuputsang diketsalo tsa tlhekefetso ka hara kereke ena se nkgang lefotha e leng Advocate Jeremy Contlet. Advocate Contlet e o ikileng ya ba modulasetulo wa lekgotla la naha la bahlodi e ne e boetse e le leqwetha la ditho tsa mokga wa umkhondo wesizwe tse ileng tsa qoswa nakong ya kgethollo. Ngaka White o ngoletse SABC email e reng o na le tshepo ya hore lekgatheng lena kereke e tla etsa se nepahetseng ka temoso tsa hae. Sesosa sa lefu la ngwana ya dilemo tse 18 wa Kimberley Northern Cape ha se so hlake ho latela ditlaleho tse reng o hlokaetse nakong eo a neng a ntse a futha tshebeletsong ya kereke ka kgwedi ya Pudungwana selemong se fetileng. Mme ya thefulile maikutlo wa Kimberley o hloka dikarabo ka mora ho hlokahala ha moradi wa hae a le ka phapusing ya bana ba kulang haholo sepetlele ka lebaka la maqeba a mabe a otjha. Palesa eo e neng le morutwana wa matric o ile a tjha nakong eo a neng a ntse a futha ka metsi a belang tshebeletsong ya kereke selemong se fetileng. Komiti ya Phethahatso ya naha ya ANC e kopane mafelong ana beke Boksburg ho rala tsela ya ho ya pele ka mora ho keteka dilemo tse 113 mokga ona o ne o thewe. Mongodi e moholo wa ANC Fikile Mbalula o re mokga wa sebetsa hantle diprofinsing tse kang KwaZulu-Natal le Western Cape mme o re ba leanong la ho kgutlisa seriti sa bona diprofinsing tsena. Mbalula o buile sena nakong eo a neng a tshetlela baqolotsi ba ditaba puo Boksburg moo komiti ya naha e tshwereng kopano teng. O boetse a re ba amohela tumellano ya ho emisa ntwa pakeng tsa Hamas le Israel mme ba tla tswela pele ho tshehetsa baahi ba Palestina. Letona la dipapadi bonono le setso Jayton Mackenzie le re ho tlameha ho etswa diphetoho indastering ya lehae ya boithabiso. Letona la dipapadi bonono le setso Jayton Mackenzie le ipileditse ho diteishene tsa radio le lekala la kgatiso ya mmino ho tshehetsa dibini di sa phela. Artists don't hear themselves on radio. Without knowing an artist died in South Africa, when you can hear the same song 3 times. Or I'm so Dimanu child, Dimanu is weg. We must be honest about these things. You are playing people that don't even know your radio station exists. Ka ho le leng Sibini ibile hape e le mohlahisi wa mmino Sello Chiko Twala o re mmuso o lokela ho kena dipakeng ho netefatsa hore dibini di fumantshwa ditokelo tsa tsona ka ho phethahala. Corruption is the reason why we're having situation like this. We would have never died the way she did. She suffered. She didn't have a medical aid. We don't have a government that is protecting us. Dok Shebeleza le Winnie Khumalo ba patetswe Johannesburg pejana kajeno. Ratela pele tumellano ya ho beha dihlomo fatshe pakeng tsa Israel le Hamas ka mora ntwa e nkileng dikgwedi tse 15 e tshwanela ho kena tshebetsong hosane. Ho hlopholla taba ena holwanyane re buisana le mohlophisi e moholo wa ditaba tsa matjhaba kwano ho SABC e leng Sophie Mokoena. Mme Mokoena ha ke o amohele ditabeng tsa Sesotho ke re maneng ena. Mme Mokoena ha re shebe karolo e bapetsweng ke mo presidente wa America Donald Trump tabeng ya ho tlisa kutlwano ntweng ena ntse tswela pele mane botjhabela bo hare.
ya tla kena setulong sena sa boetapele ba naha ya America ke nahana hore karolo eo a e bapetseng ke hore ha a ne a etsa tsebiso ya hore pele a kena kantorong jwale ka tla kena ka Mantaha o batla hore pharela ena ibe e fedile mme ho bonahala ka baka la hore ho no sontso ho na le dipuisano ho na le ditokomane ho bile bobebe hore ba buisane ba dumellane mme re a tseba hore ke naha ya Qatar ha mmoho le naha ya Egepeta ho kenyeletswa le yona naha ya America ka tlasa boetapele ba Joe Biden ba nentseng ba buisana le moetapele wa naha ena ya Israel Benjamin Netanyahu. Jwale maemo a ana re ka boela ga bona Russia le Ukraine. Re tshepa hore jwale ka boletso re yena e tla ba moetapele ya shebaneng le khotso le khutso le fatshe ka bophara o tla tlisa sena o tla etsa jwalo re utlwile hore o boletse hore a ka kgona hore a buisane le naha ya Russia le moetapele wa Russia mme re a tseba hore o ikemiseditse hore a buisane le Vladimir Putin haufinyana mme re tla bona hore ho tla etsahala. Mme Mokoena ke le buile haholo ka nako ya motswadi. Ke a leboha. Eo ke mohlophisi e moholo wa ditaba tsa matjhaba kwano ho SABC e leng Sophie Mokoena. Re atela pele. Ho intsha sehlabelo ho thusa letsholong la ho ntsha barafi ba semolaong Stilfontein ho kentse Mzwandile Mokwai mathateng ka ha a ntse a le dipehelong tsa parole lefapheng la tshokollo ya batshwaruwa. Mandla ibile e mong wa baithaopi ba boneng masisapelo a ditopo tse 78 tse ntshitsweng ha ba ntshitsweng ba ntse ba phela bona ba le 246. Yazi aba bantu the way bangakhona bayanuka babolile ditupo tsena ka mo di ka teng di ne se di nkga nna le Charles re kgone re kenye mekotleng mme ne se re shule dipelo re bile ha re sa kgona le ho ja ankhona nokutya because ngibone nabatya abantu. Mokwai o boetse kgolegelong ga jana Bagalusi kwa moepong ba tlile fa thusitse thata. I need to give credit to these two gentlemen that came to assist us. They were easily trained, they were eager, they did a hard job underground and they assisted us greatly in getting all the bodies out and also the people alive which ba le sika ba utlwile botlhoko. Uthe ufuna unceda umphakathi babona ukuthi uchintshile nekwinto ebezenza yebo. Ngoku nami ndiyamangala ore abuti wa hae o ne a batla baahi ba mo bone hore o fetohile bophelong bo a neng a bophela mme o makaditswe ke hore hobaneng a ntse a tshwerwe anceda abantu bathi nxa sekugqitywa ukhutshwa abantu ogqiba baphinda bambambe ndifile ngathi bebemyuza. Lefapha la ditirelo tsa kgopololo ga le a totobatsa gore a ba mo buseditse kgolegelong fela ba ka ile fa khalemelelwa go buisana le bobegakgang le go tlola molelwane yo a obetsweng ke melawana ya parole. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Kanana. Khaswena ya ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifu wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka hora ya botshelela bolepi bwa latela ke yona taba.